Simon team etutoron loko Soroti City FC ngesi tijena tebe ejaikwana ngesi ainapetanu ajnebe isipedori aboliak adomno keracho ana aitelekara aboliangin ya inakini sapala adomno fitness le ball le bere ngaraki na no season kere osodi kini bobo ya nepa neni aswami borne baka be tactical arabana ta nakini kisa jeunu kede achoa na pedorta bole mobire passing nyoy borokangu so ngesi borne polo amunyetina kafufa bigli nesi tolosi eriongetelo kafufa kanu aire reuna ekilabu loikekino ai langlang amunyelet adokitaid na ka Uganda Premier League. The ball on the check behind. Ben Oruta Apple Necholong lo egangitok ekilabu lo Soroti City FC ngesi lipit iteso alomun kosorete aigan etimu lo re akosa itapoid itene alwana nui ipelete so apele kra ituki sirigin ton makasi sa pedori agwelunu aboy city na pedoro aduko kile sawe kara de timlo lo kwa na itunga kere mamera le do petunga nani ngisa ina peta kosi. Game is going to be there, and I know our opponent is going to be strong, and always it needs that mental ability that can help them to maintain the pressure. Gabriel Esiku, Nuka TV East, Koibuga Soroti.